ole voin okas ni som le pathum ni nga ni kan lo thlang le ta kan ti dan thin pa ngai angin voin ni a hian COVID-19 chungchanga Longtai district din mun tharlam per kan ngai thla ho don ba ka voin ni a Longtai district chunga thiltheng then khatte kan ngai thla ho le don ani ama saberin COVID-19 chungchanga Longtai district din mun hetiang hian lo ngai thlai la Longtai district mi le sa state pon atang lo ho government quarantine facility le home quarantine a khung ran mek zat voin tlai dar nga thlang khan mi som ko le pakhat ania COVID-19 positive hi tungdin huna pathum anom meka Longtai covid care center a da ni in an hisel na din mun vil rang ania ngai tom anom lo ani voin khan state ang Kolkata atangin mi pa pani an lo thlenga tourist losa dalu ania khungsan mek voin lama chuati anom lo ani Zora Medical College ZMCA sample thon to zong hi sangkhat jan hi somni le pathum ania Longtai rapid antigen test mangin sample somli le panga endik ani to bok ani result hriat to china positive case hi somni le pali nei to ania enkol tam to mi somni le pakhat anom to a tundin huna hian enkol lai pathum anom meka tuna hian result malai aum hri lo ani chuan tuna Longtai district a quarantine din mun hetiang hi ani tourist lodge a hian mi pakwa dame kan nia circuit house a mi pali PWD IB a mi pasari medical quarters a hian mi somli le paruk anom meka covid care center a hian mi pali anoma pathum hi positive case ania pakhat hi riselna enjui ngai ani wangin CCC a hian dalu ani in lama in khung rang home quarantine hi somni le pakhat anom meka tichuan tundin huna Longtai district chunga COVID-19 awanga khung ran mek hi mi som ko le pakhat anom ani nikum sang hi som le pakwa November ni som hi le pariata an chom ne zong ho lam bike accident awanga nupa a boral pubila ram ding heta fate miriami tu unau chu voin khan Mizoram Rural Bank chuan tranpuina paisa fai chang noi ni singkha saru jan hi le somriat an hlana he hun hi Mizoram Rural Bank Longtai branch office a nei nin chief manager pusila roki ma chuan miriami tu unau ta na tranpuina an thokhom na hi reido to marsela rampumin thileng awanga har satna rangsang kan to chhota awanga a hlan na hun hi leivat thei ani lo thuwa soya voinia hetiang hun thatak an nei thei ta chu lomom mati thuwa soibok ubila ram ding hetale anupui pilal din kimite Longtai veng puya ko sa te hi nikum sang ni le som pakwa November ni som ni le pariat khan simtui puya chome zongin an kala an holam chu kaladan multimodal kongpui kongthang lama kan liam palin anu pa hian amhuna an boral ngala an fate pathum miriam lal ram ngil nei kum kwa lal sang pui kum sari le wanal nei chunge kum limi te an kalsan ani heng no pang te pol hian Mizoram Rural Bank a thok tu zong te chuan an rem chan ang thok khomin hetan paisa thok khom tling khom chang noi ni singkha saru jan hi somriat chu voin khan Mizoram Rural Bank IO in pusila rokima chief manager MRB Longtai branch chuan laram ding heta pa kuta ahlanta ani MRB Longtai branch hian miriami te unau tan hian tram deposit account hon sakin kumsom chunga tan chang sing sari theu an account an thum sak mala ala bang chang saru jan hi somriat chu laram ding heta pa pubi ngun chunga minga saving account an dalu ngal bok ani he huna hian pubi ngun chunga chuan lom thu soin miriami te unau mizo mi puiten an torpuina le an khongai na zong song churo puan ti thu soin tranpuina petu zong song te chunga lom thu an sai ani ti asaya Rural Bank ten anu nau ta na ma an lak sak na chu an be sei phak lo ani thu soin
MRB staff zong song te chunga lom thu a sei bok ani Longtai District Magistrate Dr. Andrew H. Van Laltika Longtai DC in Sileng laka mi puyan him theina tura thupek achua zandar riat le achan ve atanga jingdar li le achan ve inkar tuma pon chua phallo tia curfew apwan bo chhia te antik chu Longtai police tan ngor takin an kalpui mek zela ni jang khan dan bo chhia mi pariat manin an poisa choi tir tling khom hi cheng sang riat ani Longtai police te hian mi pui te himnan le dan bo chhia te an omlo na turin ma an lamek zela zan lama two wheeler chak tak tak atlan te riben chang proton vo a tan chuak thin te le helmet khum lo te kholaya mask vo lova chuak te antikin surprise checking po an kalpui mek boka dan bo chhia engam masat an lo man to nge nge ani hetianga dan bo chhia te antik na hi an thok chun zom zel dona mi pui te kan film khura sarkar thupek zom konga tunai nga kan son apoi mo tak zeta heng kan police ten ha tho hi mi pui ta na him na zel ani ti kan set lan athale ani 17 Battalion Assam Rifles Alpha Company siha te chuan Wain Khan Longtai District a siachang kon khuwa achung ko za somsari te hena ni jong chakna manga eng pe chuak thei solar athonin an sem chuak 17th Assam Rifle Alpha Company siha ho tu te chuan siachang kon khotlang hroi tu te mai ba ka khochung mi pui te nen tho ho na thatak an nei ti an seya Assam Rifles te chu Friends of the Hill People kan ni angin tlang mi ta tan thian re nom tak ni rang kan tumani tin voina solar an sem chua hi tangkai taka chung ko tin ten an man an be sei ti an seya 17th Assam Rifle te hian ramle mi pui te ven him mai ba ka an diu te na huna pianga mi pui te tan an phak ang tok te te ya mi pui le ko tlang ta na luan chu areng hi an tum ania chu tiang tak chuan voin ni a po hian sia chang kon khuwa mi pui te chung kwa za som sari te tan solar hi an sem chuak ani Lai Autonomous District Council CEM Conference Hall Autonomous District Council Pathum Lai Marale Chakma Hroi tu te Political Party le tlomai pol ai o thukom chuan Mizoram in order of precedence tun thani som pakhata ati chua chu CM Thaturin Chief Minister nena ngenna an thlena voina thutkhoma hian Lai Marale Chakma Autonomous District Council CEM le Chairman theu te ba ka an ai o te an tela Political Party le tlomai pol ai o te an tel bok Chief Minister nena hian order of precedence ti chua Autonomous District Council hroi tu te til an lo chu hriat thiam haran ti thule notification chu District Council hroi tu te an tel ve theina tura CM Thaturin an ngena voina joint meeting chuan articles of warrants number 6 Chief Executive Member number 7 Council Chairman number 8 Deputy Chairman Executive Member le an tukpui da tur le number 9 Member of District Council te da turin Chief Minister chu an ngen ani an ngen na hi ti hlotin ani lo chuan National Day an tan mun om don lo thu at le kha chuan tar langin asana National Day an lo mangani poin dem thei an ni lo tur thu Chief Minister ne na le kha an thelua hian an ziak lang bok hetilaya kan tarlan fothin ni tina mi puita mamo gas le oil lam chungchang te windia hian kan tar lang lowanga min a kan tar lan nen ala tang lam lo awangin windia hian bu fai din hun chau hi kan tar lang don ani tundin muna hian Longtai District chunga bu fai check khol na center rang sanga hetiang hi bu fai tuna stock position ani Longtai Public Distribution Center hian quintal sang khat zathum somli aumeka Diltang Sub Distribution Center hian quintal somnga tuna hian oma Bungtang South Center hian quintal zasari tundin muna omek boka tuithum nar Center hian quintal zariat omin vathuam pui Center hian quintal sangkhat zariat somli le pariat oma vasaikai Center quintal sangthum le zathum tundin muna hian omek boka Damdep Center hian quintal sang ni le sanni ambok ani
ti chuan tun din hmuna hian Longtai district chunga bufai da khom na center sang quintal sing khat zan hi samthum le pariat aw mek ani tunlai hleng mek awang le fur ro tui atlak reng awanga Longtai district mi puite bufaya harsatna kan tolo na turin district civil supply and consumers affairs department chuan theito pintran alamek zela Longtai district chunga tundin hmuna hian bufai awanga harsatna thleng aum hriat tur aum hrilo ani